Bia Kamal ka Noor online TV channel kajan guasa me bana tin kon tin lorodian ko de link bana ka link ka Noor online TV channel ko Noor mede kon link ka lode shirimandana ngai kona gwanu ti dial gorken liang ki gorken o de ka ngajeno ko ngun lat krodiana bana rache no ka jandarama konen kon lat krodiana rai wecha mo mishal ka mo Ijuba bana keling John yaman bu kono kwen gwaz ban rache ke kwishek no te ke shek me shapiam shek mo ram kel ganetin kono dong ngai kono no la lok la kan kalat no shir de kon cholo no shir ka kwar lok ni jen she ono no te ka nyam dara gang re wich ke juba nyama mo jen nyami mo misha mi cha gor she manano de kan kwen lo de je kwen netin kontin gor ka kwen de te ka kwen dang ro ti chiben ram kel rami momi take jef lo she mananya ma je mo ke ok to shop ka koru de jandang wan la 140 cow ka turbil kel wudo mo te ka kairo wudo de diene gun metere we ka juba a businessman mo jan sha okto shop ke kor ude jandang die cha ka goro baga europin ka turbil kel lo kokton wan mi chitu ogona ken yam before kan eti kan ben re wi ke juba me bukule shop ko ba check ba jo piamo check me la lawyer ki ne kon la gankana check she wono no jandara right ki dara neten kontin the corner surely netin konti la jiwich chana ke choli the corner choli net kontin dong la gwar nyet tin la kap ka bom she manakin so no more sherlock shegu jeno jen bungwano be she mani she mani gwar to barakeke ko sha gwar nye cha bukap ko bom jen dan la de ke jen dan lede so jen shamishira mo cha jalat cha goro jen bi barak ke she mani gware me cha gor no mo shegu jeno en ba communicate keke ko nyamo ken yam jen cha me cha gor kwan jamo choro da bar which dorian ka juba te jie na cho kutte nyam ne kontila gender based violence la ka gang je benje nyam jogo no gorko kwan ka bom ka kananok kana agree but kana tem gorko no de kana kwen ki de kana jako kwen ka ja kwan ka man ka nyamane ka damane kana ne te ko kila nereka ki gwanle ne ka mi nyama je cheling o che storm che jeling nyam jo telerek ba gur ba chol mishina go police o chicken police jigan ka contact misha police ja contact then police jien cha gwandi cha jo ka cha gwandi cha yen police ne ka kwinyada sa gwandi cha jo no ba nyal ba kwene kwi che jak jaga nyal cha kwene kwi ko nyal te gurundang wel ngwan korodian that time ke 2022 me toga mishilo yerme ke shekala ko lugla kala dene jenna ke la right woman la ja defend jena jogo no nyama chabu kwen ko jena ramimo ngot ka kwa ka chela do jena chaje gor che goro ba je kwen cha nyalti jeno jino ngum gor mo che wen go no ba goro bagwar bone ka ba to pedul goro ba kontu men me shina agree ti man chi agree ke juku me chano lo de nyal chala do nyal de konte karunde jandang ru de dich karunde jandang ru de to yo de je kulo nyok mi dong de je kulo kwen mi che kulo no mi cha nyal le lo ke bu kulo kunga den chi ponen nyamala defend lo yor chala do nyal be ben kuda nyal be nang dul gorka so cha nyal yu nang dul gore wi ke juba lo tere dul gorka kajen 2025 ti dwaro nyoko mutu nyoroda
nyalul gor mon gor ten ci che maru den realika ko te ke wunten pai kon kala no kan bi kan nyal bi kan kwen wude jenete ka wakti chop ko kor jen ngwana ka terbil ada nyam dara kam che man nyam ka wude dien mitere wi ke juba mita ko kor jen dang diech ka terbil dara kam che man nyam alo there's competition there so na mo che man nyal chi ka jen dorin kan wa nyam ba kon yar tan ban jek yirun je kan we ka boarding section dul gor mo gor nyamaten chi ka nyam mo gorten jikan nyam le lo de kan kap ko bomo redul gorka ti nyal che oda bar cha gang bo student in takel ti nyal che ngoi ko police station che onyo report mi che report do chinalo rin kore kan che mana chi ka police kan ga jogo no ne re wiki juba nyoro re wiki juba che police che mana nyam jogo no nyaduna te ka chuan ko jen mi che la cha ja kwen cha yu kwen but ko police ki ken case mona ken yam ko another police station then je jo gwano cha chika road and convince ke che man nyal jo no be ne ku right dora alo che let che mogwa cha jo ka kwana ko nyadu na kwa right ke ja gwaze dan nyam te dul gor ka nyam mi kujima dan le road cha nganje no gadja dul gor ka boarding section gor ka jar wona mene and when a man shall nyal chana nga shimane mi nyam yaw na ka ken dang dok pai weti lote doren chi nyal chero do kwal within that day mi nyaro do kwalo doren chana tin shimane ko dong de chu kwen de chogo de jogono gade jane kwa ko ngun no show chi padone ko be nyal be kwen ko ngai ko na force marriage chala mi jegalong then from there me to gena chi nyal cho do kwal chi nyal che wona kane che jien che wona ka police station within that moment she nere kon la she man nyal che lo jien tarin che lo jien che kan warga gor warga mi wona gar kume nyada cha kwal anga cha nyada kidnap kan yaram ko kidnap chale na shi kan nyam da la different lawyer shi kan gwanyen wo cha nyal che kidnap cha nyam ko ka police no police station mi cha beno cha jo no jin wa nyal chi kap ko bom cho no nyal chi ne la ne ke 2022 no nyal ba gwar mu chop ko ni jandang rawi de raw bi nyamo dong de ko kwen mi cha no kwen ge but time within 3 years china chi beno ba dul gor ka gat ka ba je bi yarakan anyo gat kana kwal gat janene nyal jane within that wa chi man nyal ko kan ngaji no ba ko dagale mu nyamo we right wa chi kana chi kan kare ka titarar ka police station lep ko nyam ko nyam tere police station jaga instruct no nyam we barario radien men ner nyam we barario nyam dana la men la different lawyer ki men gang nyal pemeja ajena agreement yen so me nyal che trejo men cha na agree cha chi man nyal jogo no nyal chia de jaga biaje force ya kwen keje e kwa kwen eno ka nyadu na lokaje na moni mi na raja ku nyalo berar lo cha ki de jo ko fola banyok den cha nyal cha ja perar en nyam kulela different lawyer kon right kwiri cha kwer mo cha ja pim cha chu pim go pim no medi den anjen pim cha pim go jamo chlo de che jat mi lo de jado be nyot turude mi chlo de jado en nyama she case den che nyoko mu ko ja file en case amone she kume che nyoko mi jo kenu antama mi cha ko pim ne ko police station gor jeno ba case ba jo gor nyala jen che big up but che man nyale kan chu nyada chu japene ko nyada mugone de jakwen but mo kunala dir ge jenen queen gat kam tot mo kula take defend lawyer me jene shi o cha nyal cha de queen de jakwen but jenen nyaman mi luko queen ke je cha de kap ko bom anyok queen nyam tot lare la ga ya no complication to wan gwa dana cha queen ten mi cha queen lare la ya jeke no chang we jik dap ka anyok chin nyam tot chamala ya janya dore mi kuje ta dan de ro de yen ke je you know gwaran mi che gwar ka che ora nga chang la queen run te terek so na mo dera kwal nyal ba de jang ko ro da gang ko dera to ko kente dong che de lat kwa de ngode kwa nen che ga de lat
ko ran mu da kwa don la je la ka le che jang je no me le de mi te de mi je so cha defend lawyer nyam nen kan kon men tame jen cha je pem re wi ke juba ke lawyer defend lawyer ke pem ga je ni nyam police ne ko che nyal che la do nyam cha je de kwen ko ngude gan metot da dul goro da yetuk yoden chang la lo kwenda chuterik so ne me mi chora la re wichin winami ka juba me de kon diala leng chana we ka ler de dien kor kamayo kene kuma kirmi yadit bana kula we ka look dakrang machar re wich ka juba men che tok tin an wala ko te ke tungwane chiro de lat okay ka look dakrang machar ban kula ten chana we ka dungayo me kene kuma kir la de ne spela yo kene de ni kirmi yadit kenyam ngai ne men che tok doro shal kamo e pere yo je kondi ala ngaje no chire nyal che bok re nyalan chi bok bok no kuma spela yo che kula bat nyang kan dial kan ten wana mo kan ya ban nyang gwa da mo kan tin kontin la civilian ko tieken ke kuma spela yo so jen dan let ken so mi chicken mi kan te gwa don chaga de nyot ban man kula la buar long genene ko kuma kirmi yadit wuden chal ke Dr. Guy Cook jene dan ejen che we ka kubo yo ka kubo kanti che kondi ala nen ko gwa to rektino dor lo nwer jen to rektino ne dor chal ke pieri kene lankan kan wide ko ken wer ka wuror so gwata to ko gwata baj no wal tele mi chitere nal mi chibokten bare nal chaje introduce te ko gwada me chi kid gwang faction kan kuma spilayo chikenyen shukum mo ba ke kirmi yadi shukan kid gwang faction shukana or shukan gan chip shukana jak jen first time ba gan shi baje jak shukana book shukana mo ka bot shukana shu continue no ka kanina ton mem chono ko nakana men me chono ko chane wel jok shakanak telaji wich ke civilian chono ko bikan dul wala shal ke MSF bikan nyoka me barkan ke ku kan target dul wal te kalankan dul wal dan te so dul wal te ka piri ke dul wal dan te kalankan no kan dial de ka cha target ken so ngai kon diala ndo gwada mi gwada ten wartini kwa target kir ko gweje no kan bum ka kan bom ko lat kana no ne dial kana je spelayo so la kana chwa target ke odor mi be ka kan kwar konti la kwan were man ko won la no bar jenen Dr. Guy Cook jene jala kwar jongle ka dor book dore kwar jongle ka gat lonwer community jen we dane che ka ko be chana che ko promise no telekor yena moja chance arweja an chena duang chedit chwa peno ke chwa kweran chwa je wuch bal kamrada dien jen mo chagu jeno dong ko cha diet de kore jogor but next thing is konen chika wina de can influence je tegane te mo te chara le kete te ka spila ig kane tono chikan te kane la lo yal keke ko spila ig by the way la moy kane ne te bikan ga moy ka kwak kayo tan rin mala den moy ka ya ka kwak be a chu kor jo ne ya ko direct be moy ka make be moy kayo so jen do badana ku kana ku kan influence ka jen community ke le jen yer dan yer kaneja so mi do to ko chikan chu kori kor mo ya to jen ku yen ning medana ne chi kor ya to ko moto to mone moto teneji ne de konte la gs fila yo tekaten ka jen gwada dan na man makabo ke boke so chine de kono to ko moto me sha ga maka ku me kid gwang faction kel ke SSPDF chikan jen kan gs fila yo chikan do chal ga malan kan chikan a chikan ga joiten no so na mo jen kor dana chitwok shikim yadi che goro de na long so ram dana kwala bele long Dr. Guy Cook Dr. Guy Cook te ke payam de top 2 to 11 to chele pinyen gwada mo te kwanye commissioner ken ke kwanye kwarken no ke kwanye ne kon tin be na be karwai ke ken local community mi alana mo sha ngaje no do be kwanye na ka je siasa ne jen ko stel ne te payam de chechi te de kwany ti dong buka ala chira mi o da kanan ware
Michigan Kelly gana lat payam mi gana kwan gana moy ka kwar mi la kwarian ka bi kan yuchu to ba chwe cha gwa chi kwar te chi dar gai ko chelet ba chi jen na mo tactic ko gona ba nur ba ka divide ko be chu tek lo ba control re dwaran ka lo nur ka lo community entong kin na ke lo nur lan so je do bra le road anta me chwana ko chana cha kanak option wari tel option dien option no bugo ren gang bugo kurb kenete so na me di na ngaje mana tore lo nur o rek jatin ngode kare ga mo wa ba je kapchong gwada dana wa di ni ssp de wa ka joj kene ko la spila ji mo wa don ware ajin mal ban ga je ci mal ci bibin gwada dana tika ga na kel kan kan ware ken kwale la mo ka yo reji mi ci kan nak ci gan ware kan nak medan ci kon nen ka ulang ka nasir ana gwat ka fanga nakan warten bar ne war go don ga de chubre loka tam je chup jen menen jana mo gota mo gorongu gore gonmu gwa kan ware ko kan war ba ya ko ene to motla jor to gore jeno ba nak so jenta chai nen meje lo jok point nen dak gai ko lo ja ka jongle ka bor next thing then cha bombard nena so ngum kula gwaten ngum na gaten ware so na medare we kaya Jordan bana nywa gwada me bala look doctor machar lukan wala ka shanka die ka pai wero ron kin da ro jan dang ro de dio je shi yan leng bon reng machar sha lu de sha ja kap jok cha nyom mo kap ko je jok do bo kap je jok je wa chiram kel ka jach ki ene content de look de jalat waram kel je te ka jwe te ka dual michina ben ka code room ka special code room ka freedom wall china nyur china gwek le ko ne ko la jahne and after 10 minutes you do to ko no chala ro cha look cha je nyom ka pe jok ramadan and la ramadan la jachi defan lo judge point ramadan la look kwar din kan waram kele ka che mo ka joy aja chang wa chero da bulong jenta dana kwa do kwa passport ga je no banan ka ninte be don je lat so ngai kono dial tene o dakama char ka dial kono chala riudian dial ke siada ne kan dial de je konte chati ke je kon ngach ki te cha gwainga ke eno jen te ke tetten and qui kore dana talk nyok bogo in kan de konte la senior official ka kuma spela yono te kan ke tetten e ben evident in kon kan nyot ba wa chi karong no chi kare wona ko jo kare ma char no jeni chi ra kana cha jogo no evident kun kane telere kono tibe chare jogo no yen committee te cha kwan cha we kana sere e kane wo ko jogen information ne jenne kane te konde chaban all this thing tarin ke lika kaine kandian gorko chikana ngaje no jin michirwa jata me testify ka ko lara some people they thought that when you talk that's you are done but there is makwajwal cross examination te chilat ba nyo committee ke jikake ku ga ngaje de evidence ku katin ko jin bila ye ta ke evidence nen to manjin ba te bo evidence kana na mishi don kwa influence je anyama bi angach ne re konen chiro igwa lok shit karamadan chiro jen kwar chala malwal wujana ram kelke SSPDF kene kona gwa ingana ku go right openly ko me la joyke ne ren kon lat ke no tila witness ni kenen wa panken chakanen wa brand be testify de tere duel ke cha wida shabnen baling ni joda simple ka bete ka translator to boroj alaken nyokene diala kon dong te de kan lat bo kan dong chala da bo ne te tona so na me agent condition da na te kutun gwa da nan te dakar ma chate ten dakar ma char en jore da na chala da wa je ga mesi dung run kamen be anu naure run ka kamal no chu te dial chi ga tia ka talk right now ko ba bit diala kon de lal ka kir bi ga dil to kan dial banare malka no nyok GSP la yo tong wan re jo jube ken ke ready whatever mu wa decide je ka kire jan kor wangde die je chan men to ka dor shal ke un kur ji kon ling wan mi mo chi de ni dang wero chi kluten report chala da ku mi kir mi yadi di ken GSP la yo chi kan ne bang wan ken ke dang dok ti chilu so ngoda tele information mi chano ka ku me SP la yo so men bianan ka jana me bianga jeno de ku me SP la yo ke ready no un kure chala do cha da ke cha jutin mo da kana confirm kan but de ni SSPD kan la da mo no
ko cha de di long chai dak chai jagre wo jen binami mu wa menang mu yet ke kum SPLIO chirga gwa nyame chicken un kur chicken cabinet chikon di alaling but ke jwa metal statement michigan ni release me de ko ngai jen o take me talk ke take reng mu choda lat kaka so maybe they will release a statement sooner or later so na me mu talk no so dung da ko ma cha lugde bana je nyam ko ko continue ke jelat ko janda na chalat chala do don bay continue ko jelat mu pon judge kana me chala do yite ka duala ke yite ka joyi mu waje jako mu pon we palan den ba je continue lugo mo ko jelat jele dana goro de nyaa ye kel mi jiram jidit gwasame kan war online TV channel please make sure you subscribe push notification bell ci je twan biata kamal